kabar? Hari ini aku mau bikin daging cincang pakai saus jamur itu sih. Tadi aku udah tulisin dahulu. Tadi ini udah kurebus, tinggal dagingnya yang belum. Terusnya si Kimi kemarin katanya dia mau makan spaghetti sama kuah sama saus gitu kan, sama kuah kari. Baiknya aku tulisin dulu sih. Nanti kalau udah agak empuk baru aku masukin jamurnya. Coklatan warnanya sekarang masukin jamurnya. Oh, anak-anak yang dua udah pulang, ya sudah pulang. Apa juga udah bangun. Oi. Tumisin dulu, habis itu kasih saus. Ya kan kak ini? Masukin jamurnya. Justin udah pulang. Justin udah pulang, Papa. Einen kleinen Teich. Udah pulang semua. Und ich, ich habe auch melde den. Zug mit Bus und Zug. Ja, das nächste Dienstag, oder? So, deine, Mit eure, zusammen. ja, eure, zusammen? Also nein, ich und Kimi haben schon 30. Kaputt. Am gleichen Tag. Eure Lehrerin, dann Mami schreiben denn. Was ist mit der Lehrerin? Ja, schreibt Mami denn, wenn so. Meistens ist ein Tag früher. Also, das nächste Dienstag eine Woche noch. Udah pada pulang. Alhamdulillah. Udah empuk. Terus dikasih air. Hah? Oke, sekarang kita kasih kolram. Nggak tahu namanya apa ya di Indonesia. Dari Isuzu gitu juga sih. Kira-kira 200. Oh, ini kan isinya 500 ml ini. Kasih paling 200. Ist es immer noch da? Ja, weil heute können noch Sportler, so die andere Kinder, andere Gruppe. Montag kan wieder itu. Hari mau bikin agak banyak kan sih kuahnya. Karena anak suka kuah. Separuh itu kan 250 ml. Karena mau kuah kari, jadi aku kasih kari bubuk. Kira-kira 1 sendok makan gitu. Setengah sendok makan. Terus aku kasih merica gitu. Terus karena pakai daging sapi, jadi aku pakai penyedapnya juga rasa sapi. 1 balok itu sih aku kasih. Satu balok itu sekitar 1 sendok teh ya.
Terus aku kasih ini basil yang udah kering sih. Nah, ditunggu bentar, nanti baru kasih tepung biar kental sausnya. Nah, kira-kira 100 gram tepung itu guys, tepung serbaguna. Biasanya aku pakai maizena, betul maizenanya lagi habis, itu kasih tepung biasa aja biar kental sausnya. Simple sih bikinnya, dan ngabisin banyak waktu juga. Cacing. Ya, cacilan. Nah, cocek. Nah, teman-teman, jadinya kayak begini. Nah, teman-teman lihat nih, kental banget kan? Jadinya kayak gini. Ini daging cincang jamur, saus kari. Enak deh, cobain di rumah. Pasti kalian suka. Anak-anakku suka banget, suamiku juga. Ini aku cobain. Mantap deh pokoknya, cobain. Jadi menunya menu sini tapi sausnya saus Indonesia. Cacing. Oke nih gue. Nah, udah jadi nih teman-teman. Lihat nih, kental banget kan? Udah selesai, tinggal dimakan nanti sama spagettinya. Selamat mencoba ya. Oke teman-teman, hari ini kita mau belajar lagi nih. Biasanya tiap siang sih, emang habis makan siang biasanya belajar. Karena besok libur, jadi temanya bebas hari ini, bukan ngulang pelajaran yang hari ini. Jadi anak-anak boleh milih salah satu buku dari ini, dari perpus ini jilid semua ya. Buku ini jilid 1 sampai ada 20 jilid. Ini kalau yang ini tentang, ini sejarah tentang Kanton Luzern, yang ini tentang buku 1-nya, buku 3, ini yang buku 5-nya, buku 2 sama 4-nya nggak ada, belum aku beli. Terus ini yang tentang Kanton Zugnya, ini yang Bern kota, ini Kanton Neuchâtel, terus ini kanton yang keduanya, ini yang Schaffhausen, ini kota Bern lagi ini, terus ini kanton yang Freiburg sama St. Gallen. Nah, terus yang sini ini normal buku ensiklopedia biasa, mulai dari A sampai Z juga. Ini tentang pelajaran sejarah di tahun 40-an, ini di tahun 50-an. Terus kalau yang dari sini, ini kan jilid 1, 2, 3, 4, bla 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 sampai 10. Ini A sampai M sama N nih, sampai N. Terus langsung sambung sini ada 15 jilid sampai Z. Kalau buku yang dari Bertelsmann Lexikon namanya. Terus yang ini belajar tentang Mensch und Gesundheit. Maksudnya itu Mensch itu human, tentang manusia, dan Gesundheit kesehatan. Jadi ini buku yang ini menceritakan tentang manusia dan kesehatan. Terus ini Spektrum der Kunst, ini tentang kesenian. Yang ini Unser Jahrhundert in Wortbild und Ton. Berarti ini tentang sejarah di tahun ya 100-an dalam bahasa dalam foto dan ceritanya gitu kan. Terus ini juga sama nih. Nah, di bawah ada lagi, ini masih, ini kan yang tahun 40-an nih, sejarah tahun 40-an nih, tahun 50-an.
Ya, ini sejarah tahun 60, sejarah tahun 70. Ya, Geunta. Nah, ini lagi. Ada lagi nih. Ini jilidnya ada 21 buku. Sama, ini ensiklopedia juga. Kalau ini yang edisi global, internasional ini edisinya. Kalau ini edisi yang ini tentang Eropa sih kebanyakan isinya. Terus ini ada lagi, ini yang lebih tebel lagi nih bukunya. Tapi ini aku belum bahas sama anak-anak, masih buat backupan. Baru backupan. Mereka baca-baca juga sih, cuman belum detail banget. Aku belum jelasin detailnya. Nah, kalau yang ini sama nih, ini lanjutannya. Ini buku ada ini sampai 12 di sini, terus di bawah ini ada 24 buku sebenarnya. Ada 25, satu lagi di kamarnya si Justin kayaknya. Ini ada 25 buku juga, ensiklopedia A sampai Z. Ada 25 buku, tapi tebel-tebel bukunya. 5 sentian nih tebelnya nih. Terus ini lagi tadi ini sejarah tentang Swiss yang wilayah Aargau sama Thurgau sama Solothurn. Ini jadi ada tentang sejarah Swiss di sini. Kita juga punya. Ini ensiklopedia global dunia. Ini juga sama. Terus kayak ini nih. Ini ada lagi nih. Nih, mari kita lihat ya. Nih sama ini. Nih, Lexikotek namanya. Bukunya halaman depannya kayak gini sih. Nah, merah begini. Tuh, kalian lihat kan? Nah, bukunya. Nih, ini nama autornya. Gudrun Meise. Masih Bertelsmann juga, tapi lain lagi. Penerbitnya masih Bertelsmann. Nah, ini juga nih. Nah, ini buku yang lebih lengkap dibandingin yang ini. Yang ini. Tapi sama keluaran Bertelsmann juga. Oke. Yang ini juga ada nih. Jadi dari buku ini kita juga belajar ini tentang sejarah dunia. Weltgeschichte, Welt ist Dunia, Geschichte sejarah. Jadi Weltgeschichte sejarah dunia. Sejarah dunia 2 sama dunia 3. Terus yang ini Länder is apa ya? Länder itu negara-negara. Volker kontinen, so tentang negara, belajar tentang kontinen. Orang-orang di tentang penduduk deh, belajar tentang penduduk. Kalau ini. Terus yang ini Das Reich der Pflanzen, so berarti belajar tentang tumbuh-tumbuhan ini. Pflanzen is tumbuh-tumbuhan. Terus Naturwissenschaften, science. Terus yang ini lagi Mensch und Gesundheit, itu tentang manusia dan kesehatan. Nah, ini teknik, belajar teknik di dunia. Yang ini Wege zu Wissen und Bildung, berarti buku ini menunjukkan caranya kita belajar ilmu pengetahuan dan pendidikan. Bildung itu kayak pendidikan gitu loh. Ya. Jadi bukunya lengkap sih di sini. Buat anakku kan yang paling gede baru umur 9 tahun ya. Si Justin baru 9 tahun, baru kelas 3 SD. Sebenarnya buat mereka ini udah ketinggian bukunya. Tapi buat ilmu kan nggak ada kata ketinggian. Walau masih kecil, belajar itu penting. Terus ini buku pocket booknya. Ini sama. Ini juga ensiklopedia, tapi dikemasnya dalam buku kecil, dalam pocket book. Tuh. Ini kayak kamus bahasa Inggris gitu, tapi ini kamus ensiklopedia. Nah, kalau ini lebih kecil lingkupnya. Hari ini cuman nggak lengkap seperti yang besar ini sih. Cuman ini cukup untuk anak kecil, untuk yang nggak belajar terlalu ini banget, cukup lah ensiklopedia yang kayak gini. Jadi mereka baca yang kayak gini juga. Terus yang ini sama nih. Ini ada lagi nih. Sini sih semuanya keluaran Bertelsmann ya kita punyanya. Ini juga Taschenbuch, pocket book. Tuh. Seperti yang kalian lihat. Ini juga banyak nih. Ada 20 jilid. Nih.
Ini enaknya di buku yang kecil ini ada ini belajar matek nih, Rechnen und Mathematika, berhitung dan matematik. Nah, ini belajar teknik. Ya waktu. Ini belajar matematik, tuh. Rumus-rumus segala macam untuk matematik lengkap di sini. Tapi ini kelas 3 SD belum kepake lah ya. Ini buat anak-anak yang udah lihat kalian lihat sendiri. Maxi was tuh. Nih, ini belum bukan buat yang kelas 3 SD ini. Tapi why not, mau belajar. Ini ada lagi. Ini juga sama ensiklopedia juga, cuman dikemasnya dalam. Sama, ini ada 10 jilid pocketbook juga. Ini ada 26 buku yang kecil, yang ini. Nah, di sini ini materi belajar biasa nih. Ya kan, kelas 1 buku. Ini dari Jerman sih kalau yang ini. Ini Mathe 3 itu belajar matematik untuk kelas 1 SD. Tuh. Ini sengaja masih kosong, jadi sengaja ekstra beli, di copy biasanya kalau bikin. Ini kerjaan halaman berapa, terus di copy baru dikerjain sama anak-anakku gitu biasanya. Terus ini juga ada nih kayak begini nih. Ini buku tes, sama juga soal-soal matematik. Nah, dia ada CD-nya juga, belajar di laptop juga bisa. Kalau yang ini biasa aja, nggambar, terus sedikit cerita tentang dinosaurus. Nah, ini buat si Kenan sama si Maxi sih ini. Tuh kan, kayak ini belajar tentang binatang dan tumbuh-tumbuhan. Ini buku bacaan nih, kelas 2 SD. Terus ini mulai dari umur 5 tahun udah bisa baca nih. Geschichten vom kleinen Bären, berarti cerita tentang apa ini, beruang ya, beruang kecil. Terus ini biasa buat anak kecil cewek, Cinderella. Terus ini ya, ini buat bacaan aja sih. Kalau ini buku biasa nih bacaan. Nah, ini tentang dinosaurus. Terus ini tentang buku tentang binatang juga nih, pop up book. Nah, ini buku ini buat sekolah sih, belajar baca buat sekolah ini sebenarnya. Terus yang di bawah ini buku cerita biasa buat anak cewek sih, buat si Kimi ini, Bibi dan Tina. Terus kalau ini kita juga punya buku, ini old fashion ya. Ini udah tua banget. Tahu nggak kalian ini apa? Ini dari mertuaku. Ini bukunya suamiku waktu kecil. Bayangkan sudah 35 tahun ini umur nih buku. Tapi menurutku ini banget apa ya? Cool. Karena ini dari suamiku dari zaman dia masih kecil. Akhirnya 35 tahunan buku. Karena kok suamiku udah 35 kan sekarang. Nah, terus ini buku sebagian lagi di kamarnya si Justin sama si Kimi, karena mereka sebelum tidur suka baca buku. Ini buku cerita biasa ini. Nih. Nah, ini buat yang si kecil. Ini buat si Justin sama siapa? Si Max sama si Kenan ini. Ini belajar tentang ruang angkasa. Ini tentang beruang, tentang ikan paus. Ini belajar eksperimen. Ini tentang istana. Ini tentang masih luar angkasa, tapi tentang ininya, tentang apa namanya? Ramford itu luar angkasa tapi lebih ke alat penerbangannya ya, yang ini. Nah, ini eksperimen book. Nah.
man in der Tiefe liegt. Weil es geht ein Passwort. Länder. Weil es steht nur ein Passwort. Also wir lernen Kanton jetzt. Irgendwas mit Pflanzen. Ja, über Pflanzen. Also. Was ist denn das passiert? Es ist Feuer. Müsste man das bitte gucken? Das ist Feuerwasser. Pflanzen. So, das Birdie, wir lernen über Pflanzen jetzt. Pflanzen, das ist Objektiv. Das Tiere. Das Tierebuch steht recht oben. Mami, Pflanzenbuch. Ich weiß, welche mit Pflanzen ist. Da haben wir Pflanzen in meiner Hand, oder? Ah, die kleine Buch. Ich meinte eine groß mit voller Pflanzen. Nein, gib auch noch mal. Ich nehme diese. Okay. Beim 2 hat es auch Pflanzen. Maxi, abang kita dah bitte du sitzt an dieser Seite, okay? So, jetzt machen wir Liz eine Buch vor. Warte! Aber! Bitte! Warte! Da irgendwo habe ich eine Pflanze gefunden, ganz am Schluss. Mami! Das ist da. Man muss hier gucken, weil das Ja, das gibt einen Inhalt, aber hier gibt nicht. Doch, hier gibt es irgendwo eine. Mami! Das ist bei Naturwissenschaften oder Botanik. 116. Teman-teman, hari ini aku mau ngebahas sama anak-anak tentang Das Reich der Pflanzen. tentang dunia tumbuh-tumbuhan nih. Hari ini akan ngebahas botanik tentang bunga. 116. Das ist Also, sudah, guck mal. Die Blume. Die Blume Bestäubung. Die bunganya kayak gini nih, Das guys. ist Stift. Ja, das ist die. Mami, was ist das? Kenn ich schon. Das Temanya sekarang kita lagi belajar tema bunga. Aku mau bacain buat anak-anak, terus nanti kalau ada pertanyaan mereka nanya kayak gitu. Oke. Gut, jetzt machen wir lesen, okay? Give me this zuerst noch. Das kann später. Mami, Ja? was ist das? Das ist eine... Das Stiefmütterchen. Mami, da! Aus bitte. Ja. Mami liest das Das später ist für dich, okay? Mami liest das vor Abang und nicht zuerst. Also, warum sind Blumen so schön? Warum haben sie so farbenprächtige Blüten? Warum duften sie so stark? Also, die Vielfalt ihrer Formen, Farben und Düfte ist kein Zufall. Im Gegenteil, jede seltsame Form, jeder gesägte Rand oder Bogen eines Blattes, jede Farbe und jeder Duft erfüllen einen bestimmten Zweck. Der Grund für die leuchtende Schönheit der Blumen wird uns klar, wenn wir uns mit ihrer Bestäubung befassen. So, wir rennen hier mal. Abang sitzt dabei begini. So, die Blüte ist ein wichtiges Organ jeder Pflanze. Also Blüte, wo ist die Blüte? Ein Katzenbuch. In der Mitte. Ja, das Nee, wo ist die Blüte? das Ganze ist die Blüte. Okay, die ganze ist die Blüte, Kimi. Und da steht ein Buch. Okay, da oben, der wie eine Korn, oder? So, das heißt Kronblätter. Die Kronblätter ist hinter, das ist ganz hinter oben. Das ist Staubblatt. Staubbeutel. Staub. Mit Pollenkörnern. Das ist Griffel. Staubfallen in der Kelchblatt. Buch. Hey, Maxi, what? Also die Blüte ist ein wichtiges Organ der Pflanze. Sie hat die schwierige Aufgabe, Samen hervorzubringen, damit sie die Pflanze vermehren kann. Bei dieser Aufgabe bedient sie sich verschiedene Werkzeuge. Zerschneiden wir einmal eine der einfachsten Blüten, die Pfirsichblüte, dann können wir diese Werkzeuge betrachten. Hier, komm hier rüber. So, die vor oben, die ganz hinter, das heißt Kron.
Kronblätter. Also da siehst du die Staubbeutel. Jetzt lernen die anderen die. Das Stiefmütterchen. Diese Blume ist in vielen Farben gemustert, damit sie auffällt. In der Mitte weißen Dunkelstreifen nach innen. Sie zeigen den Insekten den Weg zum Nektar und natürlich auch zu den Staubbeutel und zum Griffel. Exotische Orchiden. Die Orchide hat eine ganze Reihe Wegweiser, mit denen sie die Insekten zur richtigen Stelle leitet. Wo sie das Insekt auch hinsetzt, überall findet es eine Linie vor, die geradewegs zur Speisekammer führt. Alle diese Linien sind mit winzigen Nektartropfen besprüht. Das Insekt kann nicht widerstehen, ihnen bis zum Ende zu folgen. Die Doldenblüter. Wenn eine einzelne Blüte so klein ist, dass sie die Insekten im dichten Grün einer Wiese übersehen, schließt sie die Natur mit anderen gleichartigen Blüten zu Gruppen zusammen, den Blütenständen. Nun fallen sie auf. Die großen Blüten in der Gruppe dienen nur zum Anlocken der Insekten. Ja. Der Wiesensalbei. Manche Blüten wollen nur von einer einzigen Insektenart bestaubt werden. Sie reichten daher eine Reihe von Hindernissen, um an anderen Insekten den Zugang zur Speisekammer zu verbauen. Der Wiesensalbei ist eine dieser seltsamen Pflanzen. Sie hat sich die Biene als Dienerin erwählt. Die Form der Blüte ist dem Bienenkörper angepasst. Eine Fliege zum Beispiel wird von besonderen Hocken abgewehrt. Eine Hummel ist viel zu groß und dick, um die Blüte zu gelangen. Sehen wir uns den Aufbau der Salbeblüte einmal genauer an. Also das heißt Salbe. Da oben, da der lange Staubblatt, den Staubbeutel wieder. Ich habe nur einen. Ja, nur eine und eine. Der Staubbeutel heißt das oben, neben Pollen wieder. So, der Staubfaden, der die Staubbeutel trägt, ist kippbar. So, kann klappen, oder? Wenn man bewegt sich. Also das. Ja, wieder. So, deshalb ist das so dünn. Genau. Wenn die Biene in die Blüte hineinkriegt, bewegt sie den Staubfaden in Pfeilrichtung. Also wenn kommt die Blume, ist wie Suma, so Machst du denn so zu? bewegt, ja, Pfeilrichtung, zu der Pfeilrichtung. So, von hier geht unter. Piekst es? Nein, bitte nicht. Das nur jede Blumen hat, wie Mensch, jede hat Charakter, oder? Also bei Pflanzen, bei Insekten, bei Tieren, alle hat auch jeder, oder? Gibt eine Spezialist, so für jemanden erkennt das, oh, okay. Das heißt so, zum Beispiel du heißt Kimi ist so eine. Habang auch so. Also bei Pflanzen auch die gleichen. Ja, diese Blumen so, diese Salbe. Siehst du das da? Die Binnereien, die Binnereien, das ist vor die Staubblatt hoch vorher, auch mal so. Dann kommt drinnen rein, dann der unter, wie essen, wie ist das? Aber ist nicht. So, die Staubbeutel streifen den Rücken der Beine und bestreuen ihn mit den Pollenförmern. Siehst du? Wenn die Pollen mal unter in der Kopf. Also wenn überall da Pollen in der Biene oder wie ist das? Hummel. Hummel ist keine Stich, oder? Nur groß, lauter. Ja, hat auch keine Stacheln. Nee, keine. Also der Staubfaden wird nun nicht mehr benötigt und welkt. Also nein, welkt sich flupp in die Biene und alle Pollen kommen in die Körper. Und deswegen die Biene bringt das, wandern die Pollen von der Biene. So, die Blüte hat sich verändert. Der Griffel ist gewachsen. Er nimmt den von Staubfaden freigegebenen Platz ein und wartet auf die Bestäubung. Also die Pollen ist weg, oder? Der Staubbeutel plupp
Unter Fall zu der Bienenkörper. Da gibt keine mehr, danach wachsen sie. Also jetzt die 4. Bilder zeigen, eine bereits mit Pollen bedeckte Biene kommt angeflogen. Also der gebogene Griffel neigt sich über ihren Rücken und nimmt den Pollen auf. Jetzt die Biene Rücken. Hier ist. Der Aaronstab hält alle Insekten gefangen, die vom Nektar seiner Blüte eingeloggt werden. Sie werden erst freigelassen, wenn sie mit Pollen bedeckt sind. So, das ist insektisch, du Kimi. Komm rein, plup, 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 plup. Und rein hier, Enzug Nektar, dann wieder raus, plup, 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 raus. Hast du gesehen? Also lassen die es nicht frei. Genau. Das ist eins. Die erste Bilder ist grüne Unterrad. Ja? Das Griffel, die bereit sind, den von Insekten mitgebrachten Pollen aufzunehmen. Also, die zwei, hier oben, die schwarze, Stabfedern mit Pollen, der noch nicht reif ist. Das ist noch nicht reif, der Pollen hier oben. Dritte Bilder, welches dritte, vierte? Hier. Also, was heißt das? Schräg nach unten zeigen der Borsten lassen die Insekten hinein, aber nicht mehr heraus. Ja. Der 5. Bilder zeigen dir, wenn der Pollen reif ist, bepudern sich die Insekten bei ihren wilden Versuchen, aus der Blüte hinauszukommen. Also bewegt das Ding, oder? Der Insekt, weil alle kommen rein und wieder raus. Der Unterfall nach der Pollen. Für den Körper. So. 6. Bilder zeigt sie, die Borsten, die den Ausgang versperrten, welken nun. Die Insekten schwärmen hinaus. Viele von ihnen suchen eine andere Aaronstabblüte auf, bestauben sie und werden wieder zu Gefangenen. Ja, das ist der große. Wir alle kennen den köstlichen Duft der Gartennelke, der Rosen und den betaubenden Geruch des Jasmin. Das Jasminblume. Die Insekten nehmen diese Düfte aus einer Entfernung von einigen 100 Metern wahr und folgen ihnen mit untrüglicher Sicherheit bis zur Blüte. Manche Insekten, wie die Nachtfalke, fliegen nachts, andere, wie die Bienen und Schmetterlinge, am Tag. Die Blüten sind darauf eingerichtet. Manche duften nur in der Nacht, andere nur tagsüber. Es gibt auch Blumen, deren Geruch wir so unangenehm empfinden, wie den Gestank von Asch und Mist. Die Fliegen lieben jedoch solche Gerüche und suchen diese Blumen in Schwärmen auf. Jede Pflanze nutzt eben die Mittel, die ihr zu Gebote stehen. In Südamerika. In den Wäldern Südamerikas werden viele Orchidenarten von den winzigen Kolibris bestäubt, die nicht größer sind als ein Schmetterling. Es gibt eine Orchid in Südamerika, so klein als Schmetterling. Der Vogel schiebt seine rohren Zunge in die Blüte, um den Nektar zu trinken. Er wird mit Pollen eingestäubt, den er dann zu anderen Blüten mitnimmt. Pflanzen, die ihren Blütenstaub durch Vögel übertragen lassen, nennt man Ornithopils. Also die Blume, der Pollen gesaugt nur durch Vögel, das heißt Ornithopil. Also Frage, Kimi, wegen Blumen. Ne? Also Frage wegen Blumen. Nein. So das schon versteht auch, ja, das durch Insekten, das durch die kleine Tiere, wie heißt? Von was? Von Bienen, genau. Ja, Bienen, Kolibri und andere Blumen. Mami, Der andere ist oder was? ich will dir das zeigen. Ich wusste nicht. Also die Stämme von Blumen heute ist fertig. Ich wusste nicht, dass in den Steinen eine Blume wachsen. Was? Okay, Kimi, lern halbe Stunde mit... Oder ich mache einen Wecker da. Und dann, wenn eine halbe Stunde vorbei ist. Mami, Handy dann. Halbe Stunde, Kimi. Warte, Mami, Mann hier.
Kimi mah dalanan en laptop halbe stunde und abang mah en blad halbe stunde. Oder nee, halbe Stunde. Du mach nur, Mami auswählen. Welche? Nama wir alle. So, auswählen 1, ein Blatt, du fertig, na, gib Mami Kontroll. Dann wenn fertig, kannst du Pause haben. Und dann Kimi, mach das halbe Stunde. Gib Mami. Welche Hefil du machen? Nah, tadi habis ngejelasin ini tentang bunga. Proses nektar, gimana bunga itu bisa apa ya bilangnya, menabur bunga itu gimana gitu. Jadi kan lewat ini kan lewat serangga, lewat burung-burung yang ngambil madunya, kayak lewat apa nih, lebah ngambil madu, terus nanti ditebarkan ininya kan ke kemana-mana. Kalau udah terbang kemana nanti ke situ kan ininya disemikannya. Yang bingung jelasin pakai bahasa Indonesia sekarang. Sorry guys, makanya itu problem aku juga nih, kenapa nggak bisa ngejelasin detail pakai bahasa Indonesia. Harus balas bang. Iklan ibu. Oke, nim dah nim diandeng ya. Bleistift. Ya genau. Nah, jadi begini teman-teman. Lagi ngejelasin karena bukunya full bahasa Jerman. Ya memang karena jadi karena full bahasa Jerman tiap hari, kadang aku suka lupa buat ngejelasin pakai bahasa Indonesia itu kayak gimana. Itu masalah juga sih jadinya, makanya ya gitulah. Karena di sekolah pakainya bahasa Jerman kan, jadi harus full ngejelasinnya pakai bahasa Jerman. Karena aku sendiri juga suka kebalik-balik bahasa Indonesianya, jadi harap maklum aja. Nah ini ngejelasin juga tadi, ini bunga orchid itu bunga apa ya di Indonesia, lupa aku juga tuh. Nah ini tentang bunga yang ditebarkannya lewat burung. Nah ini mahkota, nektarnya, kantong embrio dan segala macam nih yang lewat lebah. Nah ngejelasin ini tadi, ini materi hari ini tentang bunga. Jadi begini, tadi buku yang banyak ini dipakai semua, cuman ya bertahap ngajarin ke mereka. Adik ngulang pelajaran, terus bahas materi kan banyak buku tes tuh. Nah, kayak gini. Jadi mereka kerjain satu-satu. Nah kalau udah kelar ngejelasin kayak begini, baru nanti mereka aku kasih tugas kayak di kelas aja. Kasih tugas tuh kayak gini nih, matematik. Suruh kerjain soal 1 atau 2 halaman. Biasanya aku nggak banyak-banyak sih, cuma 2 halaman maksimal ngasihnya. Karena aku nggak mau mereka terpaksa juga belajar, jadi mereka enjoy. Karena kayak yang kalian lihat aja, keseringan itu sering banget di luar kan, dan aku jarang bikin video. Belum ada sih, karena aktifnya kan baru terakhir 2 minggu terakhir ini. Jadi kalau udah selesai belajar gitu, ngebahas materi, kalau nggak ada PR ya, harus selesai PR. Kalau ada PR, kerjain PR dulu, terus habis ngerjain PR ngajar materi lain. Kalau nggak materi materi sekolah buat next day-nya, ya kita belajarnya kayak gini, ambil buku salah satu tema dari ensiklopedinya. Nanti mereka boleh milih mau tema apa hari ini belajarnya gitu. Nanti kalau udah belajar gitu 10-15 menit bacain satu tema, baru lanjut ngerjain soal. Ngerjain soal gini. 40 Minuten. Was machst du? Soal. Mami, sag schon. Udah. Habis ngerjain soal gitu, ya udah sejam, misal kayak jam 4 kan, jam 4 nih. Jam 4 mereka belajar kayak jam 4 sampai jam 5. Jadi sekitar setengah jam sampai sejam maksimal, nggak boleh lebih.
kita nggak mau mereka juga terlalu dipaksa belajar. Tapi biasanya mereka yang datang sih pas aku lagi repot misalnya. Mereka datang minta belajar di laptop atau ngerjain kayak begini, bacain buku, atau mereka baca sendiri pas aku lagi repot. Terus ya udah, mereka udah kelar ngerjain tugas, aku koreksi, baru pakai kita keluar tuh. Habis itu biasanya kan harus sekitar jam 5:30 atau jam 6 keluarnya kan. Nah, karena nunggu belajar kelar, istirahat lagi, terus baru kita main di taman gitu biasanya. Nah, kalau udah kelar taman, pulang ya mandi, masak. Jadi sebelum pergi keluar aku biasanya masak dulu buat makan malam. Selesai belajar, masak, terus keluar sampai rumah, mandi, makan, udah tidur habis itu. Gitu tiap hari. Kalau udah papa di rumah, papa bantuin. Tapi kalau nggak libur ya dikerja aja, kan kasihan juga pulang kerja masa minta tolong ngerjain yang lain-lain kan. Nah gitu guys, hari tetap belajar tapi nggak dipaksa yang sampai mereka sampai sumpek si otaknya gitu. Kalau terlalu sumpek, terlalu dipaksa juga malah nggak konsen kan mereka. Nah gitu sih, aku gitu di rumah. Ini Mami, da sollte man auch Wörter finden. Wörter? Nah ini kayak game gitu, game untuk Aber nemuin. wie soll ich dann Nemuin kalimat apa kata-kata gitu. Ich kann. Si abang masih ngerjain mate yang aku kasih tadi. Hitung sampai 1000. Nanti kalau udah selesai, kontrol, habis itu bebas mereka mau ngapain. Nah habis ini, karena udah jam 4 lewat sih, udah jam 4 lewat, udah kelar belajar, aku mau masak habis ini. Masak dulu, hari ini nggak keluar rumah soalnya hujan, di rumah aja. Mau bikin pancake soup hari ini soalnya papa requestnya sore pancake soup, dia kerja malam di luar. Habis hujan masih basah kan tuh. Guys. Hujan. Kemarin cuacanya bagus, sekarang hujan hari ini. Nah, wenn fertig die Mami nach unten, ja? Mami vorbereiten zum kochen. Will euch Mami kochen? Will ihr Mami kochen helfen? Oder nee, heute aber nicht. Heute aber nicht. Okay. Und dann einfach später, wenn fertig, die Mami und dann kann spielen. Egal was mal, okay? Weil heute, wir könnten nicht draußen gehen, weil es nass Regen. Geh miteinander, wenn es klingelt, bist du dran, musst dann nur eine halbe Stunde. Ja, genau. Und fertig, ja? Hekimi? Wenn es klingelt. Oke, good. Megi unta jetzt. Belum update yang pas lagi belajar, nggak aku videoin. Baru kali ini aja. Nah ini yang detail. Makanya pelajaran itu selalu kayak gitu. Kita bahas salah satu dari buku, nanti mau tema apa hari ini. Misal tema tentang binatang, terus tema tentang sejarah dunia, terus ya bunga, tentang tumbuh-tumbuhan dan segala macamnya. Jelasin, nggak banyak-banyak juga kayak tadi aja. Wie geht nicht alles? Was? Nein? Ich habe irgendetwas versucht und es gang die ganze Zeit nichts. Ich gehe da, mache einfach einmal eins und hat irgendwie ein Kabelbild und es will nicht. Das muss Papa kontrollieren. Das ist wegen mein Zimmer. Ah ja, das ist Internet, geht kein Ja, Internet. Ja. aber ich habe das bring hier genommen, Internet, weil ja. PowerPoint geht ohne Internet. Ja, bring der, wie heißt das? Bring die Router und dann liegen die Seite, okay? Oh, wo soll es einstecken? Da unter tuh ini. Nah, jadi gitu. Aku ngejelasinnya, jadi mereka tuh belajarnya sama aku sih 80% belajarnya sama aku karena papa kerja kan kayak ini
barusan bilang mau tidur karena kerja nanti malam jam 10, bangun jam setengah 9 lagi karena harus mandi, makan, terus jalan. Jadi ya gini, sore-sore itu kalau mereka kan pulang sekolah biasanya jam setengah 12 ya, setengah 12. Mami, ich mach das. Jetzt machst du jetzt. Das ist das mit der Maus. Oke. Ya, dia lagi ada app. Jadi kita keseringan belajarnya anak-anak ini kepake gadgetnya itu cuman buat belajar doang. Jadi laptop boleh dipakai cuman buat belajar. Jadi mereka ada app gitu, website dari sekolah untuk belajar komplit matematik, bahasa Inggris, semuanya ada di situ. Tergantung kelasnya. Nah, si Justin juga sama. Jadi aku kita ngizinin di rumah tuh cuman gadget cuman buat belajar doang. Tablet juga buat app pelajaran doang. Ke Nintendo juga buat belajar sekali-sekali doang boleh yang sport, terus sama yang balapan itu bolehnya pas misalnya weekend papanya lagi di rumah, terus malam pengen ngabisin waktu bersama di rumah ya gitu, mainnya Nintendo bareng sejam paling maksimal, atau keseringan sih kita main biliar sama main dart kalau di rumah. Gitu sama anak-anak. Nah, makanya kalau siang hari gini nih, pagi aku bersihin rumah, mengepel, kalau keburu ngepel pagi, kalau enggak ya sore ngepelnya. Jadi pagi cuma bersihin rumah biasa doang, sama sekalian nyuci, ngejemur, masak gitu. Nanti siangnya kalau mereka udah makan siang, aku beres-beres lagi. Terus mereka berangkat sekolah lagi kan, karena ada sekolah siang tuh sampai jam 3 lewat gitu. Jadi sampai di rumahnya kira-kira jam 3:30 gitu. Tapi kalau hari Kamis sampai rumah jam 4:30 masih Justin. Nah, nanti kalau mereka udah sampai rumah, istirahat, nih setengah jam istirahat. Nanti belajar. Saya taruh jam 3:30 sampai rumah, jam 4 baru mulai belajar kayak sekarang udah jam 4 kan. Karena tadi nggak ada sekolah siang. Jadi tiap hari Rabu itu nggak ada sekolah siang. Nah, ini habis makan siang berangkat sekolah, pulang sekolah istirahat setengah jam, terus belajar lagi sama aku. Biasanya ngerjain PR. Kalau nggak ada PR ya kayak gini nih, bahas materi dari buku ensiklopedinya. Dibahas 10-15 menitan tema, ambil satu tema aja, jadi nggak banyak-banyak. Terus belajar satu tema. Kalau udah kelar satu tema, ngejelasin, tanya jawab sama mereka. Kalau mereka ada yang nggak ngerti, tanyain. Terus tanya juga ke mereka apa yang mereka ngerti, nanti dijelasin ke aku. Dari tema yang kita pelajarin, mereka udah ngerti apa enggak gitu kan. Nah, kalau udah gitu, ya udah aku kasih tema lain. Ini kan banyak banget nih di sini. Itu juga untuk belajar matematik kan. Kebanyakan sih matematik sama belajar bahasa di sini. Cuman bahasa Indonesia aku belum ini. Aku lagi nyari sih sebenarnya. Nah, aku lagi nyari rekomen ensiklopedia Islam sebenarnya dalam bahasa Indonesia. Suatu saat nanti kali bisa nitip atau gimana, mau nyari ensiklopedia khusus Islamic ensiklopedia yang berbahasa Indonesia, jadi bisa jelasinnya dalam bahasa Indonesia. Sekarang belajar bahasa Indonesia yang bener-bener belajar gitu kan. Nah, jadi kayak begini, belajar kasih soal 1 atau 2 halaman, maksimal 2 halaman gitu. Ya udah, habis itu udah selesai. Nah, dari jam 4 mulai, jam 5 selesai kan. Nah, nanti baru deh tuh sambil mereka belajar. Kalau kalian gimana? By the way, thank you udah nemenin hari ini. Jangan lupa bagi yang belum di subscribe. Terus kita mau ingetin lagi, kalau kita sampai akhir Oktober nanti, kalau subscriber kita udah sampai 150.000, kita akan bagi giveaway jam tangan fosil yang kayak aku di video sebelumnya. Nanti tolong yang belum lihat boleh dicek, nanti kalian tahu fosilnya kayak apa. Ya gitu aja buat hari ini. Thank you udah nemenin, selamat menonton. Terus pesan aku sih gini, kalau kalian mau info tentang Swiss, boleh tinggalin komentar aja di kolom komentar. Terus saran aku sih, kalau mau info segala macam kayak gitu,
sebelum menyimpulkan sesuatu, lihat dulu sampai selesai, nanti kalian tahu deh kesimpulannya gimana. Jadi jangan ngambil kesimpulan sebelum mengumpulkan informasi yang lengkap. Itu aja sih. Oke, thank you, bye bye. Assalamualaikum.